Sky TV yarebona ya Sky TV rakari abantu batangira mu program y'itishengero akasheshe korwa mukaga ebero nikibanza cyo kwezi kwa mukaga umwaka gw'2024 ndi Boaz wa Mongolia umetebe kanisa program eji kandi mu studios nyine omukuru speaker ahabore mba rwambarira omwame Bone Tashobya na ba Lord speaker taito yawe kiri state speaker ona rebo Bone Tashobya twakutangerera nyino mwame tuli nawe John na Ragab Songora na hagerera kimwe kigombe kiri ombo yombezi echa the National Resistance Movement nyine mwame Pade Vincent and pleader na ekoresa kareho yanatugira ngo bya politics akabyesa asera hata natura magarage kurango yayireberera no kujunwa yajuno ibindi tibi kumukwata utanto mbyo kujunwa nyo mukatolika y'abagatolika tabajunwa nuko futuro being a Catholic is enough yo kujunwa nebya abantu basenga bakajunwa politics nyo mukatolika okujunwa no ibyo kujunwa no mutegekisha ashaba abakaranze babatajunwa karita yaringa abakaranze babatajunwa nuko kujunwa nyonja to kujunwa no mutamago mu anyway you are in abantu bajunwe bibi mbajunwe bibi uti nebe no junwa kandi Pade takashisha kandi junwa nyine mu Moses no wagaba entwiga akashara no pleader akajya ngutachenda mu gwono mu government shano bwa minister na president Moses abantu bahenda musi utashobye yabonaga barakugaruka ate icyo wagamba kikire icyo kubanza cyabyoda are imyaka yo kujyaki yo kuronda imirimo mwatinyo wenze kuronda umurimo ati nyino mwana ari musini ya mukaga mbweni yaza kushoma heze degree rero akwate basaze kuronda umurimo abugane nishe nabona rundo umurimo ato mwana nishe umwana no hayishe no atare binte bigwetatara in time uteshanga mukora interview niye ngwenda gushanga niye ingore interview n'umwana wanje mwena muri aptitude ati bibiri biki tari umukuru tari umuto hace yansingo hace yansingo uga government ya kweta ikajya ati tukoreshe herezo buhereza you accept inchirigira babi no komperezo mu guhurire tinche ndo to turumoro mo bayi bapereza wapi tinkwija ikanti ibintu report ati operezo mu guhurire twara contract indefinite bikuza kunyaho hatu wanta unchakare wanyaho ndeka hindi wana mangu noza kumpa mu ati chakare kuza kumbinga ngo wakora shafungwa kwa wawo bwashisha kubi rero nyuze kumbinga intwiga ndeka ngo mahindi aho tindu kubi so tubatangira mu program mwe bari kutureba timwe abo kuturura bo bakibayo turi abarevo mwe bari kutureba mazima mututejamisho na matu thank you Pade twakwakira bari munonga wa Mongoli abo kutureba ubwire nira konka wa Mongolia na gumana na para iti bintuka kabiesa sana umura tinda umira bw'imyaka aho kuba nyene bakuru banje na batata abatakwenda kumura kandi abo kugira konka ibintu tinkumanya bo kutireba boko kubireba wa Mongolia bimwe byandetire kumura kagira umugisha nabugana with excellence President Museveni kuya kwasura umungara rukunda musya yagira tupade haza banjizire ngo hato katandika kurebe ndari cyo kibuzo kinene ngi expecting kumbuza konka kuyamburuza echo ba president ngwa immediate answer yambur katandika kurebe ndari it speaks volumes namjant president nyoti ndari birendari tukonke government yawe rukora bikarga muharamwa kandi kubyaragira muramwa tunanye nabatishuka
umukono gwanjye yagutambuka so mbwenu akagutambuka kache kuka muntu turi babiri tumenye benshi baho konka mbwenu wareba omuntu utacenda ngo bamugambire inshoba y'iziri because icyo ncyereka ngo icyo asayi namugarikiremo tiyaje nayenda konka for me at that time nkatekateka muri yabiri kikiri so ukagira ati wakomesha ga president ukanuza kugamba ibizubiya unkomuntu kashinyo ate bizubiya aje kandi byo namugambire yanga ko kutambura kuba nkafirwa ki tinyine roni ya bank nganda kwenda ngo percent tinkwenda murumu nganda kwenda kumushaba murumu konke cyabe kinduma no kugira ngo government irigira muramu speaker yavuze ngo so speaker yavuze ngo gotirwe iki kandi rweki kugira ngo yaje ngo cyabe kimuruma no kurga muki aha muramu mwene cyo jabajire gamba president tuwamanye ko nagireyo kandi tanakugamba iyo wahurira munyowe ninye nasikingire kumureba kunkasa kumustensiza zikamundetera kandi twabugabugana kunganyowe tinka kiteka tekaga nizo na rumwe umukoro yagutanga unyetenge kuza kureba president abukuba nabwe nkaba nimanya ngo ejo niyo ansa iyo kuza kumpa pande munyerede kikaza mungere yamukananyera nanyera yongereho wabira ryacoye sha hejo no bakamutwara bakasaka mustansize ne coya bakamutwara yo cuba anyhow wewe pande kongano maya yashoboreye kasta watugambire cyane nagira ngo nagireyo to kumanya kandi bye bintireyo ukabona bakaba bitari ebiyamburuze byo kureba ndari konka mbwenu kuyankwasura mu ngaro ngiye kunda musyakangira tora rota kuyangize mu ntarikire kureba ndari bite ndari nozumanyiwe so mbwenu cyo cyumasa mwine history together cyumasa mukana manyane nyima bakamba manyana nateka ngo asei namuhire erumu 11 konka kara yagira bishinga buko kutambuka mukono gwaje cyumasa ngo asei namuhire tuhime kabarura bishimye so mbenu nareba politics za Uganda ntakibasa pesi yaje nashara munabumura okay John twakwakira we bari muno abakuturora kandi nitwara umugisha guno kubamanyisa ngo pade byagamba n'ubusuba abo kuba statement eno bwabanza kugigamba ngatungaho umugisha nabuzo umuntu yabe nabihirira yagira ngo n'ubusuba so umuntu yabe nabihirogu yes ukabuza president uyanga kandi cya kabiri yagira gutinga murebaga abagoma yagambe bibo wabigambire bikabiri busuba kandi no cyumango n'ubusuba ukurga kwa politics echuba niki kugira ngo pande tarabugene president nari ebi tara mburize bikabe tarumpada akamutunga akamitinga na abandi bantu a group y'abantu FDC barigire hano tabara bagambire secondary pade akargo politics yamara akargo politics yamara kugwa obwa chairman LC1 2017 obwa Agipser kandi obyamazire kubugwa FDC kwememberwa katembea obyamazire kusplitinga na yamucha muntu nayi yamubinga bato mukaruga ekaye mumbere na flag so ni kisuba no ni kisuba because up to 2017 okali cha person LC1 okali politics na lokatazo Mkantar chairperson wa NRM. Ukari chairperson LC1. Politics says you chairperson wa LC1. But baba stamp. Na mimi ni baba ha pate flag. Pate flag. Ocho tachanga. Ukari LC1 on FDC ticket. Up to 2017. When you lost is when you quit politics. So you can't say okuba hawabwenire ngwihanga rigenzere kubinira kujya mu FDC. Obo wene ngurigenzere kubwo okano bergaho torabirigireho waje mu FDC wa participating mu FDC wagire ntebe wa serire bagikwima wagumo cyama no C1 kuba kusingira wa C1 wargo mu politics that has absolutely nothing to do with President Museveni or with bad governance it was about the people ababe bakwire mandate yabo kandi bagaruka bakwihaho beze so I wanted to put that straight mutulirize kandi inyendeza show kitondera jiro boaz kijang kwara zigamba aki kandi obiratiro mahantuza umushinga no twaro mukoti wabira roho ubwa mushinga no twaro mukoti kandi wakireba ngando ho babemba musinga ngando inda ujore icyo jangu
cyo bwamushinja Ewa- kore wabiroho gakireba rwa mukaga ko tukora kore wabiroho ukacura rwa museyida mutwara umukoti this is a Saturday court do not work so rwa museyida wawe ora none rwa museyida no kuleto Ukota ubu nsaba umukoti or bring John, you are just diverting. no you I don't come with evidence at Sky TV kabateri na bado yabe nabwara president okoro iyo karu mayati ni wajya ngo wakaru na uongana askari sio wakaru bakusinga John ningira tuhereze submission ya niyo namara niyo ni urugamba tunyine wibuke bigarukamo yeah fact because ati twashaka abana bari mu izuzu kandi abana kugisa nacyo kirundi John ningira tuhereze ibyo twetagana kuvuga Njya submission ya padi some respect nubwo ko bano doubting konga wajya wita kumanya yabwe na president no I have said That is up extremely to different. 17 Pande was in active politics ejo twashakanza He konga wajya lost konga wajya the LOC1 seat konga niyo departure ye Konga kugira- ya politics kugira ngo kugira ngo uwe ecyamuhiro mu politics nukutegekwa kubi na Museveni kutambuka mukono gwe kandi kuno okutegekwa kubi kukaiza kara in his view obabyo ninge FDC John, that cannot be correct that is an opinion we can respect konga kugira ngo na wita kumanya yabwe na president atewe no wachindura riye umisho gabantu at least honorable speaker twakwakira we bari mnonga amazina ntashobya boneka Russia speaker wa Mbarasite kandi chairman wa speaker mu Hangariona kandi Elizoba turi kuganira ashonga z'abanyayuganda sima Sky TV ogumane Twitter kuja tukashobora abantu kandi ubuzima nekikora kandi itwe tutagihire na sente kungane Twitter kushobora kureka ekinanye kumanyisa n'abanyane banje bari ya nawe John ashiki ahabo kuba nanomberaje nuko bikugira ngo cyo niho bwamushije ukora iki ukigana nawe necyo wahurire nacyo no ukora iki no kigamba egitkoti ahituri ntugamba opinion zetu ngo kutukubireba iwori yaheru ningo kutureba no bireba ota ito nuko tukora iki nuko tukubireba rero umuntu nawe ashobora atapana abo kubantureba namazima Western Sankapade akatandika na president batandika hamwe yazo mu LCs onyetegerize nyoni manyangu okuterera kwa pade hona nayo ena image government age nayo contributingire almost 70% because mun kubene bagira ngo akarugo mu mahe abaje bataragaje kumukwata tumesa ngo akateye ntebe kanse yagiraho bakamwakira bakajya ngo ubwo akirigiremo yagenda maybe bamuhereza impapura yashobora yakusangira abana nanjye tuko kunkura ikashobaka mbango atretse twagambire ngo nogamba ecyo wahuriye neco inohoki evidence ecyo wahurira roho ecyo nanco kitari cyo wagambira kandi nkacurura ukahurira mu here gatondo evidence icyo tekwica aho kintu sapade yagaruka yaba prida ubwo hati ashomera amateka kandi yagaruka nitwa bamwe and is practicing very well kandi abamwe twamwegeraho kugira ngo neberagiro nubasa kuba ine myaka 50 uze kushoma beragiro kandi nabyo gukoreke oberoya so we thank you for that and he's a good lawyer and you are a very good lawyer nyoni mbani kureba ko kuba no twaze ibintu byawe really aho I have no objection konka omumbaho nungi na government nungi yo kushangana ikereza n'abantu imyaka 50 kuza kushoma beragiro ahamwa handi yes ahamwa handi mushanga mwene sibe government ko mubwaro mayo no gambara bona atunori ahura kuri nawe akajya yari umuguri so kandi tugaka tureba ebikozerwe government nabyo riyare nitubigamba aho bitagenze rege nabyo tuyino kubigamba tukajya ngo no aha tuyino futerezamo ahwe nshongeje neji konka problem neji aha can we do better kandi nawe nano muntu kuhakanisa namwe ni sasa bwabanye umwe bazi inababa in accident bayamba nupu bimaze muri Masaka bari mu kwirukango noko bafunamu akabenje
ibindi tubasa kubigamba aho tubyopozinge kuko kuzo umukuruzinga amagara tabikora ko urigire kuzika akaferiro murare ya nuko owechitini sata ono kraka nawe utuje kuferwa ta ono kraka feriro murare ya nuko omo accident really nawe buri accident ine kozi yayo ntumusasa bwa niyo nagira nti no mwako mutaku hakana sana no mwako hakana sana konka kichukika ahanshonga yo kufa twena tujiro mbiri mwene tubasasira kandi abanyambara n'abanyayuganda turiho kubahereza no kubashobora ekikugendo mbiri abambara utakabarekire orutindo rwitu rwakatete orutindo rwakatete twarwigwire twakarwigwire kandi tukuza kurwigura mpaka turukozire abo kuba ninyongera kushobora abantu ngwitwe nkambara site tukashanga ngo orutindo tukurubasa ahanse rwakoze rwajunzire ebaho ebirukubi mwene kugira ngo tugume tutera bwari pe abo futekaho ebati rero hansi hazunzire nushana ni nkamasha agakuba gayo mahamutwe rero wari bataho kitone kora nigegere nchitobereye mwene tushaje mukora kinga abo kuba tureba central government abo bahate economic kandi mu budget yateka mu 5.2 billion shillings. So tutegereza mpaka first quarter ya 2024-2025. Teko tutegereze around July August. Konka itwe Kambara City turimo tutero murango nguba gitware nka emergency babe baro parliaments beitu hona umine mpaka hona rebo ruita hona rebo rukari ruya kuba kutware jenshonga nkeshonga kungo kutero rwara abo kubito tukurubasi orutindo kandi entindo zona neza central government izentindo za such class neza yuno tuineyo orwakanye iteka rugangama tuineyo orwataso village kwa mkomo kitebero tuineyo na nor zona neza central government so ati budget yitu yane kwa ta billion mukaga hati orwo ruine na ka budget ya billion mukaga no buchweka mwenda njemanye sangu really we cannot afford itwe Kambara City konkom omuga gwanye no kurigeza wonka handike bara no kujukuratira no kurobinga no kumekinga ngushobora ateka ba member of parliament ahandinga barebye ngo bargaye bashobora so watabantu akatete mbaraba betoranya yes mbatora kuri tutireho ebisimindi konka twasigaho obuhando bwa boda abo kugira ngo boda te kuremera muno konka abe mpijara abaho sino truck yino mushenyi arabaho iby'imotoka bahanga hatoshanga kinaka cyagwa yuso tutero muranga ba member of parliament ruyare bishi tokubeta ekikushobe ikane yuko ne kansi tobeta omukaso tukakijanga tingarebaga member of parliament and bashimika bari muka ex officials they are supposed to attend I think anyuma so to passing a budget and they are not member of how are they going to attend kandi mu mwena mbesindiro ate babara kwija omukanso ahibayiro bakumanya mbabariyo hano yambijo as a voluntary thing no member of parliament we omusipiko kimweta amwesimbiro atanaja ko apana tutwakesimbire abo kwa twakajire mu karuru akaruru process akaruru is not an event ati bashi kambe kubuzi kore atwashanga MP kali atakafutina kansomu bakumwesimba atokore mwecha nechizibu ngetu muntu gam so you come attend the councils ashimwe kari jeuna kumwesimba kari Kambara City South ine council kata has never attended any one council okay na ukuzo mukazo kurra bayiroze ziba passingire kazo zinda manu washimukana na ordinances washimukana jeza ukuzugora zamusia no connecting so ninjanta ba member of parliament nkeshonga yakatete neshonga etudiyo maraka nkito tuena n'abanyambara thank you so tureke ngo twakwataganisa konka numwana batwira masiko bateka 5 points abafurika mwine nkora yo guma n'umuharana bana babagega umwana w'umugega numvaje nawe okara natukuru mu kuyaho no kuhereza services thank you abokuba nitwe hinaye tukubanturuka kandi okuba umwana w'umworo chukumensa ngo iwe torugu kuba mwebebese meshe president Museveni akotwakore history yeye nawe mwena akabaryo mugeiga kandi echikwingana so mwana w'umworo no mwana w'umugeiga bakastama amwe ko kuturu tutamera echinjira gamba no kuzayishomero ukashoma turutindo thank you
turitinda no kuba oshomere nobasa kushobora ensonga nobasa kwijaha nsitame na baprida babiri hati banze na John atandikire nashoma lo tukushabira ngo ekigende jo misho niyo nakugira ati government egeneheza ko conducive atmosphere unobo kuba ine myaka nshanga ndebera hari Bishop Stewart hari umushinga w'imyaka nkaga n'etanu nashoma lo nambuza ntunoshome byaje ajati ndi mu self actualization kugira ngo nanye ngatonye nawo nako hendera umusongo mbenye nanye mbenderoya fine thank you akantu kache John ekigombe cha ANC mu South Africa kikachungura ihanga konka kiriyo nchuruzi nga majority mu parliament ejo telesoni yokutinisa NRM. Yes, we were mono. Because just but in 30 years in room 38. By today evening nari nyencha official results zijja kubanza rangirwa. Bota turnout ebeire nje mono ya 2019 ekara around 66%. Hati obutweka nka 5.8 n'uburije ikutera out of 27.7. Abateze ubururu miliyoni 2.7 na emetwaro 7.9. 58% bahari abo n'ubizire. Kutera akaruru aha population y'abantu ya miliyoni 6.2. Of course nanka tugeraho 5 so far out of 91% votes aha polling centers zabo mtwale 2013 aha mtwale 2010 nanka already ineho Cyril Ramaphosa na ANC beneho miliyoni 5 mtwaro nkaga but ekitangeiza abantu muno ni DA Democratic Alliance kuba ya kabiri with over 2 million people, 2 million voters, and constitutional court, this same month, last month, Angele, Kwemera, former President Jacob Zuma, Kwemera wa MP, and Akeija Kabawa Kasatu, na MK Alliance here, with over 1 million people. But it is understandable because each province yabo KwaZulu Natal, out of the 9 provinces, the carry stronghold ya ANC, and EWF Julius Malema, Bachiri Mbakana. Of course, within 2 weeks after today, not tomorrow, Nvateko Kora coalition government. So coalition government, Ugo Baraine 41%, na tekwa kusero muri abo basatu. Abo basatu kujya kubagumera especially wakabire wa DA. Uwo wa DA takwicarandaza ne bya ne bintu bingi number 1 ne bintu bya kugira ngo ubwiga bugaru mu South Africa is the most unequal country in the world. Abagega n'abagega munonga aboro naboro munonga in the entire world is the most the difference unequal. Is so big. So hati wewe takubindira cyo mu bagambo. So nyowe in my view nitegereza ngo mbatekwa kugarukana na Nelson na EFF abo kuborede mu Johannesburg administrative the biggest city of Johannesburg already party ya Nelson Malema na ANC already in a coalition, so they can start from that. Abo kuba we aba MK bono bagera ngo they can only talk to ANC as long as Cyril Ramaphosa is resigning. Ubo tubine songa na ANC, which is a possibility also, which is to me which may not be a possibility. Abo kuba na ANC na iyo tekwenda kulekora Cyril Ramaphosa. So out of the 400 members, is he not a tainted man? Tainted man in the view of who? Omeso go. So nyoni njirango out of babebe ni 230 MPs. Now they are dropping to around 160, 170. Ningira ngo baje bareleke kujoininga na Julius Malema. Ngaina rem tumtinire. Isn't that a worrying lesson? No, itwe chitatinire ni bintu bisatu. Yes, number 1. Nelson Mandela wenko kugira ngo akanunuri hangeryo. Na wenko mukaruru ka 9 nena taratungire. Akani 62%. 63, close to 63%. Na wenka akaino butweko. President Museveni akaruru ka yabandize mwaka 9 na mukaga akaino over 75%. That's number 1. Just umkando mbwira bukwingana. Number 2, akaruru kabo ka party. Are we looking at the quality of na quality na into jabujika. Number 2, akaruru kabo MPs parliament
parties nize simba at both national and provincial level then ba MPs abakuba abenjira batora na president hati nora voting hit kandi hante kusana hato mukaruru akanwa katuri akabari mazire 29 babe bine 72 parties but 52 of them nzuzi benzi vainga for national leadership so hati nora ngo parties zubo ni nyingi including some other independent candidates hati to akaitwan major ntuba twinenga 2 horse race hati 2 horse race akaruka amanyisa ngo for and against abakunda Museveni n'abatakumukunda keretaho ensonga nyingi abata number 3 and most importantly leo economy yona kuba abantu bakene uboguma beine sente kandi especially abantu bacyabo batale n'abanyihanga eriyo levels za anga no kurora mu ibintu ndusobutasana hano nobonako naho bro nangwa nabine sente hano tukugira ngo buryo mu wine sente konka ate kizo cyabali no gukora xenophobic attacks nziba ziri nyinjo mu South Africa is because no barora ngo emigise yakubereri yabo kandi tuyirwa abantu noga hariho cyo kwegara South Africa ikigombe cyacunguri hanga ba charwan sapaside 30 years later abantu majara ngo nanabiragujwe ati kizo abareba we have not benefited, they should be out. Is the nature n'ubuhangwa okura abo ko n'ubucyako b'ikigombe cyo gutegeka nacyo kiri nk'umuntu nikikura systems zacyo zikura n'ubucyako kitegekere igihe nikikura cyangura hati kibaye mesango ANC yatanaka kuhangura kwera bene ndagaraka kuhangana itekwa kwishubura ijeri y'ikindi kintu Magamara bagamba ANC nibategekere nubazawiri hanga bakoze iki ibintu biza kubateranze norebe 2011 umukarura ka general akabaho kasese ekagira abantu bingi ba FDC at president yazayo Dr. Crispus Chionga n'abandi bantu bamana na genocide ba genocide musare hate kubabere bari umukaruro ko nyonije nabuganaho abakasisi bajyango abashira bize bagamba ngo bajya tukarwana tukazo mu kishaka bajyango woye bana bagamba ngo bakaronda ikishaka cyajya ki cyabura abaye bagambera bakamba reba baronda ikishaka cyo abayamuzina ari ikishaka cyo bagamba kire ikishaka cyabura cyo mayisanga message ebaye bagamba bwiro tubarabiri relevant habahurikiriza ahubwo abahurikiza iby'ikishaka babireba nk'ibyakare nk'iby'inyuma hata bo bakabise biracishaka kuba Rwanda baryo muhayirakeza so hate eresoni yayo narimo omuri erukurgare ANC haro akaro eresoni yo kubanza enarimo yanga kujakira which was neshoma kubi enarimo neshoma kubi n'umwegi mbi yayo umukrasi nanashemba ANC ekorekerera ngo nobwo kuba urwanire munonga kucyunguri yanga ushemereye kusiyobona ko urekuru bwebembezi the cut off point cut off hate Mandela kuyare kwireba jango ngubwo byakora takumanya nambwe no president Museveni atana yebembeza Nyerere Julius Nyerere was the greatest African that ever lived. Mandela kamwesasira abantu bagamba Mandela we nagamba Nyerere Mandela was just a slogan here. No tunguli anga oreko mukono ya 15% white. Which business is that? Manyo takuzire byo na terhanga. Hatwera ngaka atakisire stand. Stana tu amusanje. Toko bahurira tabarire bashaka. Hanga ni mu overnight abarokore tabarire overnight. Mastana de kuzungu. Bakurwana na stand. Yesu katara mwisire. Ranga katara mwisire. So reso niyo kubanza bakanga kugishoma nkana. Abo bakagire bankere ko batera. Nkere ko banake kabatamushana insiyoni kabari. Umushaka akarwandi yanga emyaka ena kuyaho yagera ta yahuma. Ubwo guyaza kusya makumyana mwono hurata yumbanze ngo ariyo natereze nkofira kugaruka unagisima simura kacucu utekwa kumugara lesone ya kabiri lesone ya kabiri no kujyangu ekibina ne kikura kwikikuheza kukura kishemerire kurugamwa abandi bantu abe kibina bakije bakakebembera batari yabeshagama baba John nabeshagama lesone ya kashatu baradi sika than water abantu ba John
Lesson ya kashatu rosoni yakashatu ateje director ne rwo mukaruraka But our blood na South Africa, it has not John happened. let him submit John Nelson Mandela, Thabo Mbeki, ata wotine cyo submitting kwa buri yomwe nabamanya group yanyu ne jangu baradi isika than water. I'm saying they are not bloodly related. John I beg Bye. Our president was South Africa. Our abiri hubona. I am comparing South Africa and Uganda. So lesson ya kashatu ya kakaro finally Okoka jo numa yandi yarya yandi mtu yandi amatu nyo nari nshobora ekyo kujangu South Africa hatu no yesirirwa amafosa Ingaliaga na mtu gwente akasikira ogo abayesinde which Jacob Zuma yasikira Thabo Mbeki yasikira Nelson Mandela. So no baba tobere mnonga kwa ntuka nureba ka sequence ureba line yabembezi ureba ngwine cyo baro kuko mu Uganda Brad is bigger than what than water akamheru obururu ANC namana getura ndagum South Africa yani basa gukora performance nk'iki kimasa ANC erigirum bantu yatandika kubirira hari yatandika okubara kurikiriza ebikushasha abantu hati ndeba mbone kebimbeni ndeba ekirombere ndya TV ni ndebe byacyaguranye ku Masaka. Thank you. Najya ntibishaba abaganda kuno ba Rwanda rutaro rwa President Museveni hono mbyaro hasigara yo abarwande bagumayo ngire ngabundu kureba abarwande basigarayo nari nabo baryo muryabo cyo bayisa movement yetege ndeseries ekekora mu murumo jakushaka ikarga muramwa handa kintu bagera apura pad chumwe ibyo umuntu wakugira uti Gen Museveni master wa politics mbabaza hakesimba 2016 nakantu ngo yari kuruga tarasingire na Kigezi as region sub region taragihire Zuma watanere na ANC province yakurwa mu KwaZulu Natal yagidelivaringa. So nyuma y'ingo Museveni toka mwaka kuri yara mafosa bamuhakiri. So by comparison nyuma y'ingo Museveni ashiri ni cyaji wihangeri okusinga abandi bembeza bacungwira amahanga. You would agree with that, wouldn't you? Hati no manya Museveni ati yaza kutusimia kama 10 taramana gabantu no chimanyaji nyowe rero ari amana gembundu akarusha kaje dekangambe aha tukutera karuru ibi turiki kuza tukabihana nabo kutureba nabo bakimanya General Kapada twiga turatire karuru mwenu debo rebe bakajya ngo bwingi ukaceberwa amahera niwe twigo katera karuru ukaterwa yokatera Museveni niyo katera Museveni boazo katerwa mureke bitu turi batanga kamenye ore kampana iyo katerwa katera Museveni boazo katerwa katera Museveni konga iyo katerwa obwe no bwapadi niyo katera Museveni obwe no bwapadi maya agira kabakajya kabakajya kuza shaitani ngo babinga abantu kashiyo bacebera ubwa balance bacebera Museveni. Let's have one debate rekaga mu muntu ndio nimpunisa no John twiga kwitfa John you are out of order. Okay. Pade continue aba baheza bwenu banyuzya asinia funka shoma katabo kanuro ngatize otatujuma ninkomanya bwenu akakatabo karo kakar mukarakta anaka obio konko by obio konko bwenu karaktogo bakamwohereza abamfobia bamwohereza bungereza kuza kushoma ro kuyakire yashoma English jana gamboro kuyizire bamweto mu rukiko bakamateka munaza kwija asibire tayi ajwire suti kuyijana ne sata gikinyire mukoro na France beno yije yatunga umurimo mu commission yo gabe na kamero makar secretary wabo gabe mermo beno agatao yije yari kituga cha dora 10 bamkwata
mbwenu akari mu character green akari umuzungu njana akana atura Nigeria kuba bari yo mbara bagamba aha mwana urigire bongereza washomire bamatubine mu masko kuka yizahe mukakandi bamukwatara dora 20 mbwenu green ine bigambo byagambira mwiragusha akagira tumwiragusha n'abantu natural n'ibintu atindi kumanya yaba nabwa wezeji ashobeza yo mu Afrika yagambe bigambo bindi mwe nabiraguje ibintu bizo yaba nabwa hashobeza amwiraguje na hara ibizo neyuwe ibintu bizo ide tori Ramaphosa special yanayiragura muno mureke padagambe tima abacho mukunda bwire kwa padi kandi batakukunda bwa kandi bareke bagambe kandi cyo kuba kibaresera kandi nicyo kizibu ekiryo mwe narayimo tubakwenda dissenting voice buremwe ntwiga nibatekwa kumekinga strong bari suppressing kandi twagamba twagera so abuza ngumbabazi yabwaki kuri atakusingo kunakana singa by the way Ramaphosa zuma tagwire nanye kuna kwende mu South Africa think mwire karu emyaka nkebire wire ninga gumwe president Museveni kaura yagira ngo Ramaphosa guzirenteze burinta bena agura miliyoni 3.5 so umuntu urukwate sente miliyoni 3.5 ukazugurente ente one like this ikawo bati no mugiga ndigabugiga mabagiga nba abagiga mbafuira munonge sente tubagaba sente abagiga konka no mwiragufu tarundi ijo muntu atari Ramaphosa president Museveni takavugira ngo ino muntu ndijo muntu araguzirente miliyoni 3.5 so noreba abiraguja butuyine mbwenu ekiro ekyo kutera umururo bwa wiro bwa 2021 baguza ko butera kancha kare nyino muntu one niza kupikinga basha hati nkasha mukaga ngira ngo yahikabe harwe mvuga motoka obwezikanzi kipakinga atotoro za group mpakinga Bank of Baroda mbwenu basi kumba ngitegerize kunagire kureba ndeba motoka za reterwa ari ibiri nyingi zona zitira amatara zikuratinga mbwenu zinshanga Bank of Baroda kuzashyikireho ndazi motoka za ndabuka bini ezimwe ziheta zitorogwa makanisingi ezindi ziheta zitora ogwa High Street hato umuntu nanye mpikinga basi zikaziri nyingi over 50 ndabuka bini mbwenu nkuratira eza herero kiritinda kuratira za torire makanisingi nkuratira za tora High Street nyateza motoka za ndabuka bini tweta tukariya aha Ruburemba Road tweta turunduka zikanza aha Pelican Hotel shanga roda bukabi nawo ona bakambusha orarebera kubyo kutuza hati ekinte cyashemize ninge cyatangarize borda bukabi ni kandi erga mu musirikare wambaye officer na nabakuru abenyota barakabaje na uniform aha Pelican hati ndagayo nyewenta kusi nyewe ibyo bururi bwahari mu manya umukasheshe kunagiye kurra polling station bakagenda bohereza yenda bukabinera muhamaye wawe naza kugikurra so ije niyo nece yo bururi tugizire cyo yitwini nico mbabaza atakwasa kusingira karuru nico dekore zikakunchwa ubwire bwanjye no mababwita mwene hanu ya tututera karuru hanu ya nibiba karuru nangwa tukwiba abo kwiba umuntu nayiba yesherekire there is impunity here so ANC ebire neza kusimbwa flat kukate kumanya I mean ANC ebire neza kusinga kakaruru ikasingira no percentage mpa kukate kegere kurebirere NRM kwebire NRM ebire neza kusinga konka hanu ya tutukutera karuru kandi John nakimanya ira nicyo cy'umuhangarizo igi impunity ahera kome guma miaka 35 mpangire mu impunity ahera kome guma ntuturije koma kubona bona nabwo kuba ahabwaki ebigambo bya speaker wabura kuwa mbuzo urutindo rwa Katete yashobora wancenga mbwene wakera karugire kuri mu rwire ukireterwa ruguriyenju ukahurura umuntu mbarara mbacu
tupubuze tumubwira rirara because really one wasa kuchingo tuyindo rwa katete ukangira ngo utegerize birarwa mu budget or speaker wasite konkakireba niba uri kuri presenting katete niyo ukora taho muri what do you expect people to do now thank you ntukireba aguze mbuzi akizagamba akagira ngo MP na mu kigo zabo tubakuzamo yes tubakuzamo nangwa no parliament na yetu bakuzamo bamba kubuzira South Africa bino ejo niyo government Thank you. no bana bagamba South Africa abantu berere niyo government yitwine omuntu kumubuza South Africa John it's not your we're time talking about South Africa John no hamumzida at least they can pada hin atortindo rwa katete rwa rega John ni ngiranye mu speak ahead speak por mugari wangu John it is now ni ngiranye mu just speak speaker kugamba South Africa commentaire South Africa yes South African inka kana ni ndokire chingamba we bari munonga omutebeka za program ka commentaire South Africa tugende ati nyoni njangu eshire South Africa n'amahanga aminja gandi Africa n'ahandi tinayikitari kandi politics is a game of numbers politics is a game of numbers oyi n'abantu nwakurabo exactly kandi no basa kubanangu or the best material ati nkankira kukunda mugisha muntu personally on a personal ground kundo muntu konka ati nyonka nkamukunda ungaka echi chabe chintabura nawe no kugamba with grief mweno kashango ne musasi ati koko banogamba otyo hata bamwe otutimisa ata omwebembezi inokoshime kwa no shobora itokororo bunirayo ubwo byanagamba no gamba hati tukakwetegereza konka ko gamba nore ko okuyagurukayo yarakache kwetura ugukora tamu yambaka mugarraha yana tura aburguto rwa katete ngortindo rwa katete konka abo ko yarga chindechere cha national ninga international issue ya ratinga na katete hiya rogo aha sa konka koko bano shobora ngo government na leadership in a chain of work how it operates naha na South Africa na ngona mahanga gandi ngo obuyahura ni ngamba hariho ibintu bikombe bikorwa central government kandi hari bikorwa ki local government na local government because local government azantu kosa iba kweta local revenue kandi central government hate eiha esentom puro aizu correcting hate zisindike jangu echenshi tumukuchibasa deka katutsiri so ntwega ki omuri South Africa then na enaremo ya na enaremo ya no kugira ngo tokurga hamurama nabo aba ANC zona party zirimo buri mwene ndakwebembera kandi mukwebembera kwabo no huraba mu mbagira ngo itwe ntubasa kwatagana na bariya then turebeke konketse bukitu noha ndirwa mafosa wantegereza ngwetse twabe tine shonga konga niki hata na naha nabamu nabareba president Museveni nkechezemo kandi agaruka ushanga hine sympathies ezigaruka zikajya nkonga twakubita ineshonga twatupataninga twahaburana for example wareba nka DP is a friendly sister of NRM FDC has also come on board now UPC it is the same so what is happening there it is also here in terms of coordination as long as kutkwijaha manya pande ka kunshobora yanyira ati ortindo aha ground local view yaja tortindo rwakatete atwana na mucinga mutorotindo hati weta kuvaruinga magaraga abantu motoka herize ekagwa munko nkeyagwire karuma na mpondwe bridge na mpondwe hari akasese hati nyowe kandi nimvaru wengecho jantate cyo katwe tucingire rero turinde mukoka ekitwega twega ngo other politicians and other parties kuza kwijire hamwe nanguze ronda je no muntu wakubasa kuba nazebembe ngo cyo kureba nka president Museveni amunagira ati turi muntu mu NRM tumutu jangu echi obwira no bukamanya note ko kure
nature is nature kansa ya kigambe so na wari munakora hati hijo NRM thank you kakwija mbabazi twama kakwija muhozi twakora ki pamuhere as long as NRM no bakwije twiga no bakwije twiga bishika rushuti yageze ngoga wait okay kare kakwija pade yo NRM enabiramisho okay kakwija pade tujangwa pade akagenda kare alichairman RC1 hariyo omunankejo mchujungu yaibembera na president Museveni we atanche na mahino bale sirana na nkeje na government na foronasa unkareba uya ijabo mahaya yamweta uhuwa katarho atini manyomo shabu kweta pade atachabayo atakora president yes atakora konka mweno akatarho okwegambira tinchikora ninga hino mwene ibyo kubihango akamureba icyo ni manyango ukoza kugamana padi ekinkumanya bakazayo na pate yabo ya FDC group bona ekibaye mbaronda zikaziye sene bakaba tagiye kuronda ebindi koke kintu cyayango of course inkaura ngo bakabayeza miliyoni 2 nkahura bakaba miliyoni 2 mwene okwihowe kataraga kigambe bindi so embuto mu nshobora abantu abaturikizi no kugira ngo yitwe tubasa yo nabasimu mwanyanga tubasa contributing achi omu government yitu na South Africa na Kenya na Tanzania zona ga namahanga gai what can we do thank you kana mu Uganda really wakureba ati numureba wakureba apeside eyabirere South Africa it is still the same thank you even up to now and it will be one time nozaga kawari bortaro abajungu because of South Africa omugiga thank you nomgiga mnongo omworo nomworo mnongo at least aho mu Uganda kandi aho mu Uganda tukugira ngo turi aboro mnongo at least no shanga to mixinga ngenda yona mwebare mnongo pade comment yemwe nomanya bemwe abyambingira social media n'ibintu bye ibijuziri social media kuzad because umuntu speaker wana wasakuza ukabera umuntu ustamina we pade mukazo wa president ninga tumuragire azo kigambe tuwe icyo kubanza tinka zagawa president na delegation ya FDC hata naga bakire tinka kikuza magara ganje tikikabahoga tinka genda gana delegation ya FDC kuzoa president Museveni okay it has never happened kandi icyo mukirambi cyaje basakuba ticyucyuka kikana kugira ngo mabaka miliyoni 2 manya twatugire kushaba sente speaker please nyoni cyo nawe wibukenda kwebembera ba kirungi yagamba ngo akahurira nanye najya cyo nawe wahuriro kabantu zo mu ukaranyoka hurira nyonga kugamba nyonga hurira ko kana jante kahurira ibintu byihariyo kujotinda koze nyobwe ndeba mifu ninyuriyo nureba kandi nye ndiyo ninga wakireba nakugira ngo nyuwe padi tinkazaga wa president Museveni ningo muntu wena kusaba esente uba nezo buyambi uba nezo muringo bona icyo kimwe cya kabiri nyo tinkagenda ga delegation ya FDC to go anywhere nangwa tuwa Paris Priest ninga RC5 chairman nkagenda ka delegation ya FDC have never thank you so kwibuka mbehera manyanyonka za kushaba sente nywe tinyire roni ya banka ngabiri tumanisa bari bakano bakubirira weza okuba abatugambire abatugambire echa kabiri aho ninchezana ni joni echo kwebembeza manya ukagumbu rwa RC aba FDC no batugambire mwenda yeka bayisyu okashoti nywe manyantu kusima government manyantu kusima kapade kani yo mutabataba nyenda kushaba tuachire break Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly.
beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakasitoma bitu ngo tubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. St. Mark Primary School Karengo eri kushanga mu Kageti Kiruhura District along Kampala Highway. Nitwakira beji abojo nabishiki kurgana sare kwika cha mushanjo. St. Mark nkishomero twine center number twine registered twazo mbyo ku registeringa turije munonga. St. Mark nturebera je munonga nturisajya abana. St. Mark ntufayo okwegesa abana kutina rahanga n'emico yawo. Talents z'abana a St. Mark ntitwara nkachukuru munonga. Nutufayo okwereza abana rukundo ya mama ekibaretiro kushomaje kandi bakahikaje no mitwarize yabo smartness a St. Mark turije. St. Mark tubigurireho nerindi shomero omuri lyantonde tahoni ahari cyamiyonga hiro. Primary School Karengo Kiruhura. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twagaraka tiri mu program y'ishengero. Sky TV ntushangwa mbarra arugutolwa Makrista Road hina Kabaterine mu studios nyine abagenyi nyine Honorable Bonita Shobya speaker ahabwa Mbarra City nyine omukuru Tonawe John naragumwe naremu nyine umwami Padre Vincent Pleader nyine mwami Mose nwaga bintu bigakashana on Pleader kandi na nyine Boaz wa Mongolia rizoba ntwendaganira oku embalira y'ihanga yo mwaka 2024 eriza kushomwa omunshu mentari yahari ya Gasara omunya Uganda okukira munonga ntwenda kwetegereza ebikunyugo umuntu abutosha ebikumwaka sente bikamuremesa kutunguka abinji mbikiriza nangu obwegese nanokoraguza mbyo bikumaraho omuntu sente abantu twinire plan ya middle income status ihangari in vision 2040 tutegateka kutima amashuta umwaka uguru kwija bati byona wabita hamwe ukana budget y'itwine ukayibanje twine ndoroga yitkora nshonga izi kuretera umunyegana ashoza sente nyingi mununga nwaga budget y'iji wajihurire first of all kikayitengesa ki umuntu kuzitwara umwana umwishomero atamuhere na shingigana kuzamwirwara atahe na shingigana akargumirwara kizire bamushemize umwana akakora first grade. What would it take? How much would it cost? In your view, budget tukajihindura tuta significantly to achieve that. Obwegese bw'abana bato n'umurimo gwa government nangwa constitution ya state munacha nagamba government kwena munchorobi akwa state abantu nkibabuzabuza constitution ya ngo obwegese atko yashatu nemo ngo obwegese bw'abana n'umurimo gwa government na no muziri na habanza government erakora tawuki omuziri kandi ejo provision ya constitution icyo cyandikirwe nyonke ntwiga ni nkirizana naco so ekibuzo cyawe cyo kugira ngo
abana bagende bashome umuzayira tateiremo bashomere busha bahike bakure cyo kwikizana naco nkishana nejengire baye baresere ya UPE namwe no burami RDC kabaga amata kumanya ngo government akazombarangitize yazara umwana amusindi government nyuni nchireza cost sharing tubagane nishohoze ni nyenda government eteho no muzire na wayo ko bujunazi bwana wagirata na wateho umuzire reke kuhendeka kuko muzire reke gwejigira ngo abana akabasindikira government rero akazahaya akaza kunywa tonto icyo tinkwikirezana nacyo nikisha nabo yiro umushoro gwo mutwe bakakora kubi umushoro gwo mutwe bwagushimiye kugumaho hata norona n'abakozi babo bwagusimura abantu bazakora ukati bakabareka buri yomwe na etara buri yomwe nakore ekitariho tabakwenda kuronda ntasya hata harga mu burema manya abantu mbatekateka ngo burema n'uburyambe rugongo bukurebeka nake n'ubutakoro gashangurya n'uyikiremo ubwongo bwawo butini kibukubasa kushoborora umushijo ryaho n'uzara nkempaya mpaya niyo kuzara kungate kwenda kurebayo inimenezara ungate kwenda kurebayo so umushija ukuzara nkempaya kukanyire umbona ko ubiyeroho umushuru gugwo mutwe abantu buri umwe nashora kuko umushoro gwo mutwe gutuma umuntu yajunanwa kushobora akakora agamagingo ushanga yatwirwe ukurondo umushoro kokati yabasa no kurebera ekaye so government ubwigeze te mukingi kuza tumwana wa UPR bamushashura shinyizi ngai zikabibere hona buri zobasha nshuti mbabahera ko mutwara umwaka gwo ninka 10 zo capitation grant nizo naninka bibiri tinkwame nzirenga shiringi bibiri buri mwana buri zo so esente yi government iri kuteka umboyigese ni sentenki the ministry kan shoti honare bugene tagiterereze gwakaremwa karere muri cyo reka kumuganzi yamureke kwikuru agereki akore binda karemwa kare ebi bya ministry of education bikamure makare ka president bikamure makare konka kandi eco yona n'icuba tabakamure makare umuntu naremwa agaruka kwata amasomero nyindi kusabimira urwashabora saka nyindi kusabimira gwakaremwa kare ikiyaremirwe hata banzuri bi school fees ibari ko ba president kanshashwa shingize tukazibara twazitira umusente nguru twashanga ziri miliyoni 295 ezaburiya neza hati gwakaremwa kare mwesasire utamuteganisa utambehera so umbaje to mwesente ubwegese hansi ya government ya Rwanda hansi ya president Museveni no mucyarawe ubwegese buri expensive buri yahiguru no kurunongera ngo bukana bugura buti ubwiro bwabo tinkwamya ngo umwami no mucyara bakani baza kushoba tinkwamya so yo masko geninka yo tinkwamya ngo umwaka na kurbatambara hayi arga yazantare kandi tinkwamya ngo ndijwa kana kurbatabwera nyange bakabatakuza kugikaga kunujya ngo ubwegese bukana bugura higuru nko bwahati ubwiro nabwo icyo ngenda twegambira amazima tugiye ubwegese bugura higuru muri Uganda so toine masko mu budget ne kuhindura embera tekubasa cyakiko no bwegese tekibasa kuba abakuparaningira amashomero ubwegese hari inshunga ibiri cyo kubanza amashomero bagambaho ko kugenda bagambira abantu tubine mbana uko no kuteke byo kujye byuta kurya muntu wa leta ngo umusalamu umusasara abasalamu batakwenda kubajuma kujya kikonka mu kizempezo cyo kurebera abasalamu tubo kurya mpono konka wajya ngo yagikusikire katugire ngo igikereza takwizibwa no kuruza nagisiko ko yabona tukureba nibi nirya thank you so ate aba bantu abakuparanja UPE tubagereye umwana ukireba konkana bagiparani undi hangana batere tuna yanga ngo barukunda aravu yabo nyuningire biro mbikoro ukireba abana babo tubakushomera mu UPE hati utu bari baparani UPE this hard paper akakushemba ibyamagara abwa wajya ngo tugambe abintu ibyo umuntu wabutosha ibuko mwaka sente kumwe sente akaguma ryo mwo rero bakamweta bakambiha tukushanga gombora
utwereze imiti ya muhogo ze kugira yarango igahare 4 acre model ncyakara cyo bari yaho bakamwetera PDM bitatwe batakigigamo bikirize nanye comparison development model iketaro for your information sente zindi zizire milioni 5 nkubuze barimba kuzuga president yari omukanwake no kwa mukaga kutaka hwire mbaga basentezo nyakugereta omukanwake ni wo kukira kubona umureba ubabene government oherera yari kuranaga comparison development model nyenda mukamayo nyenda submission now so zakaye serebi akubanya 4 acre something nakubiyemo kajambo now amagara finally weno wabira ryaha obwire bwa covid na mangu Uganda is a failing state katujengwa kataya yanko muihanga obwire bwa covid haza yagenda wakasiga Uganda a failing ntanageta failed a failing state abo kubwire bwa covid uko bazoro ndasiyinda empty ucheza kubona empty hatuza kurunda oxygen koro bazoro ndedrum a drum hatuza kurunda oxygen omarebero oza kubukinga kitanda ngori yakwara fair go no wabona awaze hofere na covid kare cyite cyajwe kire busha government John ombukwatirire no kuraguza webare muno no covid borekere John kandi banye so bakweta wagira kugendera order so banye ati nora twigana nyenda kutandikira hantu nyenda zera fo hendera Moses ngambere abantu babutosha ogo murembe bakaremwa gwitegereza omurembe gwa Museveni nibagweta yefeho thank you yefe wabara mnonga ibintu urengo kintu cyakutwara yefe wakabaza gutegereza government norara waho John webare muno input ya budget mu addressing these two issues of course twigana kimanya ngo Africa turi omahanga asatu agafusiza abantu bake muno mu covid kandi it was just not by love abukeka kwata baki no it is no, and also man no kwata baki it was not by love nani shaba John mukago tari mugisa munale mutuntu saba muno kuchira abandi tukusaba kuchira Italy Italy na papa no kusaba kusaba abantu twino mugisa gwa manu muno abandi abineza oxygen ezo bakaferwa abantu in millions ya China so hati ningira ngo echo nacho waine kukimanya but now budget yitu ningira ngo ebye kukora nebye semirire kukora na abantu bakwenda no hali ubuzuvu okuba abantu halo ebintu bakubene benda konka ebitasobora kukirizwa budget yitu ahabo buke wabi budget yitu ejo kuboja kugita omungude zonka twine engude zona paved and unpaved za district neza fedda mu Uganda kilometers emitwaro mwenda na kanana so kuboja kukora budget ya Uganda okutamakinge mahara Uganda yona nikimanisa ngo buri kilometer eyekorwa milioni emwe ya dola noenda around 98 billion dollars 98 billion dollars nikimanisa ngo total collection hano noyenda omale emyaka ekiche muno mwenda emyaka 10 actually okuba hatu ndija kusoroza around 31 trillion ezo ni billion mwenda so nikimanisa ngo noyenda emyaka mwenda nekichweka kurundana sente za Uganda zona otasaswire mukozi otaguzire panado otasaswire musirikale hatalo kintu kyona okole mbude zonka oteivireho na 10 otakozire kintu kyona kusokole pave our roads but remember muliriza mwali na turora ngo arwa mahanga gain 100% paved roads paved 10 kata boda hamwe boda umuhanda kuka family omuntu kuko mukaye paved hati to kuba tugira ngo tukole ejo 10 years 10 kintu we have that capacity. The answer is no. Njoba kugira ngo hati we are going to do 100 kilometers, I mean 160 80 AVU. That's number one. Number two, Ombia maize to around close to 80% coverage clean water. Konka clean water no kuba 100%. Abantu betu nabaja gasigaho bagende bagumene betahera ahadamu ngo gukozesa na harwizi abino rwizi nka witwa sese. We have very many rivers. Ahabwa be yago tukukwata amaizi okageho mu rwizi
ukagantera umunzu mazire kusasura connection fee kandi unitem ukagisasuza almost urukumi n'ezindi kandi ukagataho VAT ukagataho man service fee oteireho na ba national vote ugateire mu kitongole cy'abanka sem private ne bakora nka tenant landlord relationship wa national vote ko abantu bagamba nawo nuso tumwe mugama wawe utarubya customer wa national vote wano gamba nawo you know what I'm talking about we na bad boss by kamara kara the whole of Kakoba tene maze 1 week Kakoba is just the next no shere tari mizi no what and amaze gona tena gaba kwiha heru gona ngarga so hato sanga ngu echu ni kizibu cya kabiri success zeroho konka hariho ebwija bukazambi ko sectors ibiri ezo ryo no gambaho sectors ibiri ezo kubogera ngo nazo ozitemu funding ekwemaliraho honka umuntu akasomesha umwana we akadanza biso umuntu we hano konko umuntu ogataso kujya hamusirigwe habo kugira ngo aba EDF baletwa kasesi nawe kusana n'ubumwisiri okuba yes yitwa ndwara konka najya kunateko kwitwenzana kana alarmata ebi alarmara agarabya ubora takozire good so sectors zin niziyamba ngana ebintu bya ebukwateine na masomero first lady hayiziro ministry mbije bya terisi education sector yetu no so kugamba ha cost no problem no so kugamba abana bakugwa nabajahi accountability yabo but kuborora ha enrollment abana bali mu masomero hati ne bakira population ya Uganda eitwa abetu ine ku Rwanda kinana mukaga we had only 14 million people now we have school going children 15.6 million people milioni 15 bali omu masomero honka amasomero ago aganda na government na aganda no ubuntu konka na ubuntu na government abo ko government ni gwa operating license kandi negana conducive in the environment nungi oteireho no bukumi oba takinjiri busomero riri ya rubera at least security ekakole kikosoboka koranga ngenteko agarako embera agaraka omunteko kandi abantu bagaraka masomero so ekizibu ekiri mu education sector ni bintu bibiri number 1 ni exorbitant charges kandi exorbitant charges nibitewaho government ebishare kuzahigura kujya higura nibitewaho government nibitewaho elites abamazire kutunga sente za yesterday sente mpyaka kandi abenji bazibire no mu government icya kabiri nyinyi ndabaza kusobora haliye cyo kubona cyukuru muno it is a source of pride kutwara umwana wawe umwisomero lya sente nyingi no barana ajya kusomayo ebukwingana no bakusomera nyakayo it is a source of pride and I am telling you the middle class and twiga na chimanya kurunji ngu nyakayozo netunga first grade tasokta imana and twiga na chimanya ngo masomero aga primary aga kozere mu kurunji o mu region junior Mbarara junior ninja gagamba kuba agana public Mbarara junior ekataine umwana wina nomwe Mbarara municipal ekataine mwana nomwe wina 4 when last year Pierre last year and is had sat tu and is inubukanga kujya kukayo noteko kubora black mututu bunko muhanda tuguri ekaine sate tu abenyina not first grade abenyina not talking about and is primary school parents primary school Excel Ruimi in Bunyangabo had 41 abana na nomu aina not first grade no sokutara kutwara mwana wawe ori mukama nkentwiga no kana bamutware mwana baje kubuza ngwara owo kumubuza mwana wa senior 6 ari ntari hariyo seminti n'abana baje baza ku no hurra bakora yana jira milioni mbia na sasura is comfortable sasura milioni 2 mvaronkaga no bakomanya ngaro another school bujaga no sasure mtwara makumiana na mwana tunga first grade kino na high school basasure mtwara 5 na 8 here wampara 15 km from kandi na siminde iri na teri ziri umwana tunga first grade so abana Uganda abakukora bakiba sente mu government mu office zabo at all levels bagenzere bahanika ebya masomero thank you last year hacha health kwano gamba health umuntu okano umanya ngo at least halo primary health care ebikutandikirwaho amaroro ga district tugaraka hansi ekizibu nica emibazi ne kama hata bagiba nyingi kokwa tukuru kugera kandi obu no bucece bwetu bwa government abuko basuma
tukujya kugera ngo synode etarike kubarwanisa bemba abasuma abakwibe mabaze bamanya ngo tulinzire synode barwanisa twine giso twine peso twine viso kubo babuze mu in Uganda kuba isaservora nali kikatekerezo bwaho ngo hariho umuntu yine mbundu nyakayuzo ni cyangwa nenyonyi kwiza ekamuhiga hariho motoka za drone nka 30 kandi mbundu dimba gisero muke mabagitunga in Uganda ko bagira ngo umuntu yiba trailer yemebazi itimeyiteke ya kumanya umuntu no ari mu system ko kumanya so priority tuleke kugita security honka emebazi ejo neiva abantu beitu abakoro marwaro ago and nobody wants to talk about it padi ukurigera umumbara ya Germany no shot tukiri hangari ryoro tukabasize kutunga sente zukumara ukurebera abana bano mu ishomero ukutembazi yo no marwaro abantu bakashomesa free abana bakahika bakaraguriza free bakachera so we must live like this because that's what you can afford ibintu ibiryo mwihangeri nebigendere they are designed kugira ngo biroba ya accident tukabire tarboro ukireba bwene rihanga nindigeragerana na National Park irimo nyamisha z'emiringo ibiri hariyo cat family ni iryenyama izasigarana zirye binyashi hatwo kubota kurya noba no manyango mbaba ariyo mbakurya uwota kurya mu National Park uwota kurya nyama nikimanyisa ngo niwo bakurya niwe mere niwe nyama family zote zirya binyansi no byakwa biri very green tuzukubikwataho zo zironda enyama wanchenga nicyo kimwe ni yangeri is producing abantu b'emiringo iki abapakasi n'abakamo kandi kiri designed kandi nikitekwa guma kirikiti NRM yaguma aba basigara abatari bakama bweni yorahurireho itungwerera rigira umusente zo gaba ngo government ya leta sente zemyoga ngo mbazigabira gombora ngo izadi ngo mbazigabira amurka uracurireho ini ihangerera kuzire rikurabira umusente ezigabwa government hato bari ngembe bakwe kubane ryegere cyawe gumaniye utorra ngo tukokusha kwa yindura yehuwa ko kuza kushesha ngegere bakagiriye bakeza mbenu erihanga nishoroza budget yibashomera abanyumwazi trillion shanju ni 2 no kireba umwaka wo gwa 2024 2025 nibaza kushoroza 31 about 31 32 that is just a projection nikimanyisa ngo over 40 trillion nikiwani no kutere mukono izo sente in fact 40 trillion nizakora kukakubaho is 31 zitakariye bukire ago kubate 40 nezabo why nizakurgayi the most borrowing no kireba hati urebe bwina zo burya kankoze si wa Mongolia niyo rukubo ryo mu government niyo rize kora government abo kuba government neza ku borrowing musako ezo muza commercial banks izena no mbantu bamanerenda government kujyo musako no kireba yakafuna kendati muntu rukuronda borrowing bararira kafuna Kenya aina harukwemerera bamaze kurya kafuna izi sente kubakurga kuzireta ngo bazoza government wakireba bazitamaguba agamagoba mbagasho in fact this year nibaza kuguza kukwehora trillion umwenda zo kuservicinga domestic loans no kireba eze sente mbazigera ngo bazehora zijabo bazitunga hamagoba esente baziteka account bayiboze bora no gukora izumwe nitushashura interest zitakozire zira account so ezi trillion makumyana niza kubanza kuboneka
ntukire kingamba mwene tuyipakurire amashomero kuza yishomero ugenda no mbere rwawe kuko ushangayo ibitabo ushangayo cyoka abashomesa mba bashashura buri kintu cyo nakiri mu rubenga ati ubwo nabuza ngo turubangaye ubwo imyaka 20 n'abantu bakuzire tubakanyire yanangira ngo hati senior na P1 entry abana bo kuzamu bari above 1.5 million mu mwaka tuko admission za P1 senior 6 abo kore bigezo n'imitwaro 10-20 bwabutari abwacho umuntu ubwo ari wagira ngo batamugambaho kare tinkuza kumugambaho Minister of Education omazima namureka niba kamutaharu kukimanya ni cyecho onu mazima nazo umukrasi abana miliyoni mwene cyeka AP1 senior 6 nakore mitwaro 20 nango ministry netse miliyoni mwene mitwaro 20 toyebuza ministry netse kutujya mu mbabare toyebuza ngo bakazayi ombiburi ministry netse kutujya mu mbabare miliyoni ministry bireke noza kuntimba nimbagambo I was making a contribution biri byanaga mbiri ya covid and the ministry yone ngo barafire ngo abwe kora ya president because student that Tanzania tera kingiri akafabanga nabo tubine that na natu tine that omazima abantu bakafa bafa tukazika twazika omuntu eka etararigirwe umuntu nemba bazarahanga wakireba konka byona tine that my entire parish nobody died kendo gambane nicyecho entire parish tabara imwe muri yaba amuri tubakuza Kampala bakuza Kampala ati we Kampala bagakora parish yo John tubakuza Kampala muri zo kotazika muri zo konka tukatine data bwenu omuntu oriyo muri so murunjo mbiburi kuyaye nukiro mwazi yona nembuze nangwa ne foto nebitabo akayine 10 nukireba akana azibara zirukutahamu azibara zirukushoro mukashesha akari muri so kuyabazire yashanga ziri 9 na mwenda akakora ki akaza koronde yigana yasigaho 9 na mwenda ngono muri so minister wanyu urukutasi abana ha entry miliyoni mwene cyeka a exit akashora bani 10 ataka kwauntingira okay abaremba shora no hasa kumpada ati no hasa kwa no jimanya atakwenda kwa kauntingira ababuriro muhanda but we can give you some information ababuriro muhanda ababurire zimbe kisomero but we have technical institution zimbe kikabanya abana akusoma nursing mina abana bakomara sinya ko bakataha maje tugizereki eritwine 2 who says everybody should go to senior 6 abana bamara senior 4 bataha abana bamara senior 4 bajya kwiga gusomesa abana bajya kwiga ubunansi babiri obino wawo kabana chamurungi John you have two of them echo muhaya wagiremo echo chamurungi John utarashomera mu Rwanda uri kuribwa you John turi umukati family y'umuranga ndi basaftere ngo basakuzana ndi mbara ukuri urukako John ngorye kinuma at the end of the day pande kubiza naona kuri no manya ati John wanganga kanga ati John yote niyo nikanga Christmas ko kuza kwika n'abagabi ezadabo kabinezo babahire norazi nembuzi adabo kabinezo za Kampala eziba kwenda kubago mu kiciro kikuru mbazugura kuno mbyaro bazitwara kwa kugisi ya Kampala ashuruze bishu kumbantu agihereza gitera mu mwonyo abupa narimbizire ikire cyabiri na bitanu ikibazo kitateye mwene mbuzeji ye celebrating egire omucyaro kambire ngwireyo hatu nweje ono hatu we kwakuramba muretere bisumbata ngo hatu we najya omucyaro kanabire ngwireyo kokani nyenda kwamuza John ngoruka kobu at the end of the day bakariza kurya kandi burfate ni mentality kandi manyatino muntu Arsene uri kubasa gukora budget ya trillion shanju n'ibiri ari kuza kushoboza 32 wabare munonga makumyana none wenda munonga pandi bwa butarubwina tujya gusobora we bari munonga shall explain to you later no yebembera kanso muhingwize na budget we bari munonga icyo kubanza no kumanza abakutureba ngo Uganda ahiri ururembo rweruho ukayo
ne puraningira arurengo rwayo kandi ikindi no kumanyisa abanyayuganda ngo omuntu wa burijo ukanyewe kasamba budongo ikindi kwenda niki speaker kandi yashamba budongo ndo buricyo abo kanyewe bitu speaker site n'abantu iyo umuntu wa burijo hati ikindi kwenda niki omuntu witu naenda kureba ayina mashanyarazi ayina mizi hariho amashomero abantu mbazo mu ishomero kandi baragamu bagiye ikibaza kwekorera amarwaro go garuho onyetegerize amarwaro go garuho byegaruho harimo mbazi harimo abashaho imihanda hati noreba imihanda abantu kuba barahinga ibintu byabo barabankayi ukubitwara hariyo butare ubu kuza kutwara ibintu byabo umuntu akafuna shiringigana kandi shiye kintu karafuna shiringigana ndazakora ari umushaho kandi karazi ukoreza abanyingi naje kuzikozesa je kwarazikose je batashobya ninga bandi tubaza umwaka ubonye tegerize so security je numninga ama security umuntu narga kampara ahendere kamwenje hatina no wamugambireho so twikirize ngo ayiturigire nayo turi umuntu tora really we are having a better Uganda kandi no kurongosa manya bintu byarati bikabaje reba ntureba no muri abantu abakwa bagenda kuri televiziyo USA na za Canada nabandi bishikambaraga yo tukashanga tubasuze no kwacira kandi bagenzire kuza kuterekeye ngo mbaza kuronda shi ese itaba kusigara aha kambagaruka bakashanga acaza kugambira America mbatworeka aharunje honka koko mbatworeka harunje honka uguma no hura America konka nabo emyanye ndijo erichi erukubi hati itwe nkabanya Uganda nyonka mbarasite nyonaganye wa muco budget Nyoro cyo kubanza nkora imihanda wanje notinga katete atkatete yanaga mamnyano wanje ito twena tumuntu ramu kujya abotero rwa katete mbone ko ari warte ko budget aho kandi nyisyamu abo kuba katete bridge ne leta burizo road users ne mutwaro mukaga y'abantu abarakosa katete burizo bayamba chetawuni wantegereza kandi bona nebijaha umutawuni okushubura kandi bagaka bareta nebishuburo bareta nebyo kurya abako wana ahinga ebyo kurya agaka sayashazi yaho ebyo kureta umutawuni akakore sene bwenu kubagambe nguto itweka budget tureba ngo tushike kuba tuganyirwa mu munguta na bwenu ndebere batu promisinga ngo n'uruguto rwa Chamba uruku rwacu kona urukugenda na Kamwizi ukakabuyanda kimarisa ngo atrise bitoke kwambira goko na nemishubu uruturukuyongera cyo muko wanyonye umuko wabonye urunurga ahakikona rugenda ikone cy'umuruti yes urenga za Mwizi za Kabura na handi tureba tugama ngo bakurutera na kakoransi nareba mu budget then tugaruka tureba icwanogama ombashomero bisha mashomero no understanding amashomero aga manya ogogo wakumbuza munyano wanje padi tukandi aha nawe yatujya ngo akaza okutano ko kushoma ngo akaine emyaka 15 kunka elizaba ndio kumeherera pade weka kora piece wait takachinzara batinge program speaker it is fair nyowe ukazagwa ku Rwanda atanora mukaga 2018 byo kwezi ku 10 ompiwano kazamshaka ukakora P7 1970 I was 13 years nkagikora sente mukazi seminary
1970 emyaka 15 nyine imyaka 13 we ntugambira utari hakazo from 56 from 57 myaka 70 nakugira ngo ukazarwa 18 October 1956 yes Nkakora from 56 70 ni myaka 10 asti kumenesha you do your 14 you are 14 secha kabiri kare twishiriza secha kabiri kare twishiriza bantu twishirize na neje tigwe information ya Sky TV irakari y'abantu. UNPS ni kukogwa babosi clinics and telecare massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano mwo munugura gukutamise ibindi byona Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe Omagarageseji arhembereri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kwindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungirwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebruke hezo mbiri gukagarika busya ukagira mani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Sky TV irakari y'abantu.
Sky TV irakari y'abantu turi mu program yita ishengero ntubura kache tukakugira program nyine mukuru Moses Nwagaba nyine speaker Bonnet Ashobya nyine turi nawe John na nyine Boaz wa Mongolia ningira honare gumiza mu submitting tuje turukendera nare gumiza mu submitting nuko bagamira ngo nanaga amashomero agutata mutugamba amashomero ategariye mu classes nyingi wanogira ngo minister ninga ministry ya education nguriyare tekozire I don't agree with you abwaje etiriho amashomero gona yatekaho nango naga primary bebe na mayamido manyagireke abana kushongora abana abakiriye age eje hanze muno yakayatekaho primary yayonjana no kuhangusya yajana ngo John tandikishomero ryawe kanso tandikishomero ryawe konka azolonga azono general amtendo ninga amtendere ya government yagaraka yateraho institutions ezo kugira ngo umuntu karara atabasize aha o mainstream education ejo kuza mu secondary manya mu senior 4 senior 6 mwene karara merwa yareba ngo amani takuza kuza mu university kujabasa hati yamteraho ebyo mikono institutions zemikono zo kugira ngo karara gom mwene afunzo wiye bo kugira ngo karabe okuruga akonto twabana batankana imyaka 3 emyaka 3 batankana ibe network konka yaza kumara university hato shanga kandi ariyo myaka 23 22 mwene hatkonka ministry yakateraho inshonga yo kugira ngo hariho tarabaseje myaka yo nakuspending sen mwene kandi atumuteke omu byemukono then nawe kara rujeyo harona presidential hubs exactly kwara rujeyo ezo presidential hubs kwara rujeyo ushango myaka 23 hati kandi yafunzaho eriye myaka 14 aramunahereze nahereza yatanche kure sen so amashomera garyo ni mingi muno nani kwereka omurimbarara ati mano general planning and population omurimbarara hati secondary tudiyo mbana omutaro gumwe network secondary omutaro gumwe network hati buriya hakara abantu bakwinganake ababaryo mu mashomero bakaba nibinganake and remember government agerizeho ku managinga abantu bona ninga abana bona mu mashomero so yo budget namweno kindebire tu budget nje kugira ngo buri shomero hati turitekeho staff quota tujongereho na classrooms then tubongereho n'abashomeza namweno uko kubanza uko mwaka guru kwije za kubantu hereza amashomero abashomesa na staff quota bitwanga twaza health sector on budget jonalinga on budget tujengo twashanga ngo every health center tushime kwantu tekaho a maternity ward shime kwantu kora nanka health center force na mbweni myaka yo jatu bakoze batire yo chitagata then na north batekayo kuri nanka za kachika a health center 3 bajikwa health center 4 nchibanza ngo hati abambija hambara city council a health center 4 kushemeza mwana bini bakubishango so kandi abantu nibyo bari kwenda then engutu abantu kwere engutu abo bano cyo kore na mwena n'uruguto rukurga ahanyuma kwa kafuko rukagumiza mu kakwata katete akwata harina byo neja kubera chorus atabantu tuyenjera abantu barite mishuburo yawo omutawo no so konkantu manisa ngo government icegereze yo gukora ku improvinga status z'abantu nano kushanga umuntu kore center zawo nanakigambe ukashanga nazikosa eco mugasho kana atajire kubuzubwa nebindi kana nakatana thank you yes Dennis ndio mshija ari ifora umuriro weshandi najangu for the first time nayebaza tonawe John haburi sasermo John nakimenya ngo abembiri hangeri uko baratungire ntabwo amashomero marungi n'amarwaro abwarahanga ni hangari yanje mbwenu bambowazi nibagera ngo eka erukufisa neita noizire kuguhomoro cyakiri serious kandi ningira message izindi
zirimo kujumirana we can't read them reka tugaruka mu studio zidakike mwemwe tuendere program noga wa no habura government ekahindura mweta korobeza mu abantu mbindi byo kuraguza na no kushomesa ako bintu bigumira hero cyo kubanza bakendeze okurya bakendeza amabanja ina kantu kwenda kushoma nkiriza ninkashoma nyineka yasyo umwaka gumu mu ngoma ebirabe na mukago ko kubanza mu Rwanda cyane na mushanje extract from President Museveni's address to the nation when we captured power last year we discovered that Obote had left a debt of about $2 billion. Yes, $2 billion US dollars. Can you imagine? I don't know what the man did with all that money. President Museveni mwaka kumari mwemezi akatangaza ngo Obote akasiga ibanja rya $2 billion ezo zo trillion mushanju na billion magana atini cyakoze banzo urure ngwe senta kana staki nyakutangara ibanje ryahika trillion 9 na mushanju ninjira tureba ibintu bishatu akintu icyo n'ubutine bwire one abanyarwanda bakarbangahi Obote kamazira imyaka engahi kandi akakoze projects then General Museveni imyaka engahi abanyarwanda bangahi then centers for research guma bwa moderator kandi karwo mu guidance now kugira ngo wakwata offside utubabare n'umurimo gwa kwata offside trillion 9 na mushanju akashanga umushanju walire trillion 9 ibanje abanyarwanda bakaba miliyoni 13 hata miliyoni 8 tugira habrenita baterize mwishatu ibanja ryateza mwe mukaga echa kabiri abanyarwanda kwe bayobera bace bakamba ho mushuru muki kwe bakanyire hata baho mushuru mwinyi kandi kwe nagira ngo bakanyire ko ngati bakwamushuru cyumanyisaki ngo abahindura bo wabere mno abo icyo batakumuho mushuru thank you kwe nagira ngo bakanyire ko ngati bakumuhereza mushuru thank you so omushijo riri ibanja rya trillion 9 hata nkubuze yuko kuzo musero yanyu trillion 9 uzerebamo wabere mnonga no zerebamo abwa ruhanga witiriyo abwa ruhanga so akakushemere itumwe mwanze akakushemere itumwe nyeneka aine billioni 120 tinkwenda gamba billioni 2.8 zakoze so oburizo aine billioni 120 zogaba zo kugere nagaba sente zito nagenda gaba natambuko natambuko billioni 120 wenko thank you umwaka zo kugera nagaba ezo kungabire nashanga ziri ariyo miliyoni 3 yo gaba byaburizo noga bishazatu ko kabagabera nyoti imba tashoboye ninja bakwire kawabira babe ba John ninja nimo bakabahakari boze bakwire o mishisha kayagaba sente zito ebya kabakubyana itokatare thank you agabira abaye twinabaye kaya hotel bo bari nogaba ubwire batwaho abekaya hotel nabashangwa kamukuzi ekaya present hotel na hotel nonyene shangwa kamukuzi bine byone kora hotel gardens aho kubasa kora mikoro accommodation aho kubasa kurara restaurant kwebyo kuriya then na imyanya yo gukora mu buri kimwe cyo kwenda gukora so batayire hari akamukuzi nuza kuri intano so nuva kuturebera mu program y'ishengero John ubwire bwatono ishano gireba tuhenere program tukubire ekaya tine cya twabata tubeherera icyo kubanza abeherera ekaya tika tire icyo kubanza nakimanye ntwiga ngo sente president takuzugabera bakwenda naza abantu abasemerira buko sometimes babatali mu budget ngaba bishop yesterday last Sunday twaturushe no manyangu president enebya muhire hadi kuna motoka kosa nyencha buko amafuzi wena haba bishop kosa nyencha bishop na akora umurumo kandi gukumuriza amafuzi ne kwa masigeze fuzi president akapledginga 1.5 atari 1.2 billion already so sente hizo nizikora kugira ngo muri John henere mazima noga umukuya nateganisa mata berre jena nakajona je so mata zide 1.5
1.5 billion one single day so ne bintu kandi sente nizikunda donation nyo kinkorora yiwo muntu wa buli kiro ecyora akora ebyo beno onokora yongeramo amani ebyo beno turicya cyendeza abo kuba fizeri ya muto gwawe ukujanja bakuri ya muto gwawe ebyo ukora biri ya ebyo ya government muri jo trading center kunywa za kumbucha mureke koraro makanisa buri kiro cyarahanga no mugisiba aho makanisa no musaba fire talo mu rugono gukwemba gutatiro kibirite ejo karaga kukara so ebyo ya fire mu biryeho mujyo mukora muri jo ngwakumbucha muri jo mbusambani muri jo mukunyamara gubuyana buca kora utakozere budget nabakore ngude zona otene chokora bya mugakwe emibazi yona no bakujikoro otene kasento muka embaste kujya kukombekera anju iwe kora kibe kurungi Honorable Speaker tukigambo cya muhero nyongera kumuriza abanyambara n'abanyayuganda ngo obutubeye kingiro ordino rwa gatete nyongera kushobora rukingire abantu ubutagwa omizi kandi nimwazo tuyinguize budget nakabuza speaker kwendera tuyinguize budget wanchiriza tuyinguize budget nyenda nakwa kagame yo kugira ngo producer kwa rafirize ndekeka nkemo turebe cengu budget ya billion zinga tuyinguize budget ya billion mwenda .1 total budget yes masaka hasa ateseze kandi ejenate ya local revenue yes then kutugita zona tuba tufinguize budget ya billions chenana na mukaga ugisebe imishara y'abashomesa imishara y'aba mweno staff then ngaruka manisa abanyambara n'abanyayuganda bakutureba ngo bantu mwe muze gukora injuza na John ngo tuze gukora abo kuba government yenze kutuhereza buri kimwe hata abantu bazomakaga babyama batekateka ngo everything will be provided muze gukora muyeho bunafu abo kuba nabo bunafu ugaza kubitiro mu bitanda no point of kabu producer turede kigamwe no gaba kubuza speaker yobati mbere ndi ya TikTok ukora ho cyamyaka yawe no let us go home emyaka you are 50 what are you doing on TikTok was made for a certain category of people no I am 35 I can't be on TikTok John I am the moderator okay I'm sorry the right 50 years no human rights that's not your business harmona right yokuba that is a human wrong you're in the right yokuba ignorant nabwo no bugabe bwe raise your issue to Jane abo kuba TikTok no yegere ibintu bindi yegeraho engineering emibazi umanya abantu nebikufa umunsi aba accident uzatubuze bwire bwatwa ikibuzo cyahwaye which that is your business ubori ya TikTok yes bendi ya TikTok nareba omumebembezi bambara akayisimbireho noha mugambi ko abo biro rya TikTok joti ndebire nanga akayisimbiraho mukamcha mweta kamcha agizirengu mbarra egegiturum echapa cha kamukuzi hariya district headquarters izabe staha egiye bafuye bakatwara bizuwe ngo echapa kikabura kitaka ngo icyaka cyeka icayi ngo icyapa nacyo kikabura ngo UNICEF ground za UNICEF ngo icyapa nacyo kikagira kikabona nangwa yongireho kuriya ku ngata wawe tinza kakubuza bwiza bwera kuri ngo nayibi bafuriye district bakagita ngo ne cyapa nayo kikagira mwende kanka garucemo ngo icyapa kikabura hi district yarigire kanuka ahi yabagiye naho kanu yafuriye kanu yaresereza ogwe namazima no bimanya tinkucimanya ngo namazima akuba tabakatwire inventory tabakatwire kandi mara district echemuno chopayingire chi omwanya gwamba aheri teka itoto akagiro muri district kutwara head na chama no C5 no kuchama no wenda ribona na gamba n'umuntu omwe ogogo wa muresire chama no C5 akaretwa kamuji no babanywani kamuji ya park public accounts committee mwenu we oriana munywani weye ne bastama hamwe no ya appointing yes mwenu we akoze mu mochi
ukwasateininga batsipika waje manzi tomanya yabe byapa bihora namanisa ngo nabirabara na bitavuzire umurumo gwa RC5 wambarara umurumo gwa RC5 wambarara kumanya ibyakaceka yes ekigwera kumanisa abanyayuganda n'abaturere kuturaze kwakira ezo headquarters ntuza kubuza echape kirayi nyoje shaha tinka chibuza kwa team speaker wambara district sitting over at leadership kunga hadi charanza na I know we have leadership issues at the city but I agree with the speaker so bueno we don't have leadership for you I agree with you you capture wa kansa John allow me to we have leadership issues but let me close the show John wabare John tunokutayira wabare speaker boneta shuga kutayira wabare omwamosi nwagaba mwese wagakonda kamuchomjire ngo bone yagire ngo uyayeretire amuhane bagarure cyapa ebe byapa tugenda twakuza tureba no mukago rukwija sebikurunji